moving on another topic pasal kalau NCBL ni. Kau ada cakap. Kau cakap apa? Kau cakap pasal apa ni? Pasal dah kena pecah lah kau cakap. Apa namanya? Aku duk fikir kalau NCBL ni our main objective dulu, it was for development of the NC punya talent pool lah. Sebab kita nak bagi naik, at least dapatkan at least one or two national level punya player daripada kalangan NC kan. Kira kita nak try develop NCBL ni so that boleh jadi development punya league, so that every 4-5 years we have one or two national level punya players. Itu the main long term punya picture lah. No. That is kita punya community punya picture. Organizer punya picture just make money actually. And of course of course lah dia cakap in term of development. Means that kau nak bagi nak bagi opportunity untuk NC untuk lagi kerap main basketball kan, and maybe in the future ada one or two players yang main national, which is dah ada pun ada one or two player daripada the league itulah yang main national. Even ada juga player Division 3 main professional punya team. Apa namanya? Tapi serius babe, kalau katakan bukan sebab NCBL, aku berani kerat kuku jari aku lah. Kata kalau macam let's say kita ambil contoh Gandhi kan. Kalau Gandhi tak ada NCBL, dia tak akan ada tempat untuk practice jadi scoring option untuk team tau. Yes, betul. So he gets that type of exposure while playing in NCBL. So it helps in his development. Correct. And then tengok sekarang dia like on the bench for ni kan dengan Dragons. Yes, untuk MND. So agak style juga in that sense. Tapi ini tapinya. Aku sedar diri lah dalam sense ni kan. Aku sedar ramai orang masuk NCBL, me included lah. Niat bukannya nak main kompetitif sangat. Aku ni pun dengan out of shape nya apa semua kan. Main for fun. Tak bergerak pun geng-geng yang nak main NCBL for fun ni kan. Kita kena pecahkan buat one division yang murah sikit untuk main. Tak serius babe, sebab let's say kalau nak main for fun, kalau overseas punya community leagues kan, they cut a lot of cost by sharing the task between the players itself. So let's say macam kau main untuk satu team, tapi wajib dalam team tu kau hantar seorang player jadi ref untuk another match. Lepas tu diorang rotate every single game during the league. Yang tu saving banyak babe. Itu kita panggil apa? Rec league. Itu rec league, betul. Tapi ada ke orang nak jadi referee? Tak, kalau kita betul-betul buat kan. Sebab hari tu aku tengok kat Summit dia orang buat macam tu babe. Dia orang main pick up game, tapi ada like siapa yang buat lah? Yang waktu tu geng-geng gagak-gagak main. Gagak-gagak siapa tu? Aku tak kenal tu NC ke apa? Bukan NC lah, namanya jenis-jenis pak hitam-pak hitam. Orang kita mana ada yang nak saja-saja jadi referee tu, kena tunggu orang luar juga buat kan. Tak apa, kita bagi pencerahan ni baru lah kita nampak kan. Sebab kalau buat macam tu, let's say teams yang nak main just for exposure and just for fun, bukannya untuk kompetitif kan, we make a league yang murah macam tu. So macam the cost is simply untuk ambil scorekeeper. Itu pun silap-silap scorekeeper, kalau kita boleh rotate sesama player pun dah save on that juga. Kalau yes, betul. Actually kalau macam tu punya konsep kan, basically our staff semua actually player and staff sama. Kita pernah discuss benda ni dekat Facebook dulu kan. Lama dulu. Tapi ada orang fikir akan ada isu conflict of interest, which is bagi aku nonsense lah. Betul lah. Itulah kalau for fun punya league. Yes, kalau kau betul. Tapi so kau nak cakap sekarang NCBL ni mahal lah. Itu betul juga sebenarnya. For 6 months punya league. Tak, okay. Games? Kalau for orang yang nak main for fun kan, mahal tu. Mahal sebab ni bro, kau nak kena cover prize money Division 1. That's why lah mahal tu sebenarnya. Itu je. See my point? Kira maknanya orang main Division 3 for fun nak kena bayar cover untuk RM5,000 ni. Padahal dia yang dapat. Betul. Tengok simpan seorang ke. Nak RM5,000 main Division 1. Play competitively, don't play for fun. Tapi actually that's the thing. Kenapa kita buat the separate division kan? Division 2 dengan Division 3 kan. Macam Division 3 is basically for those who
yang nak expose just first time nak main kan. First time nak try main Division 3 kan. Tapi betul lah, dia punya bigger picture. Kenapa korang bayar mahal? Actually because korang cover price money untuk Division 1 punya team. Itu memang betul lah. Because why? Cuba kalau kita buka kan, buka kepada semua team kan, free for all, akan jadi macam Saifuddin Cup lah. Kau main Saifuddin Cup lah. Itu kau lawan siapa? Aku main Saifuddin Cup first match dah kalah tu. Lawan Griffins. Lawan Griffin. Tapi tak apa, Griffins power kot masuk Division 1. Pucung Banda Kirara bro. Okay. Kalau boleh tengok nanti lah kat LNC ataupun MB Cup kan. Sorry, MB Cup. Kalau ada MB Cup bila dia free for all, tak ada division kan, those Division 3 players, those yang baru nak main for fun kan, pergi main, dia motivated. Dia motivated. Kau macam kau memang tak nak main lah. Basically then dah tak ada purpose lah. Macam mana, kenapa the earlier reason kau buat NC punya basketball ni kan, so that kau nak bagi chances untuk all these NC players yang baru nak start main, tak pandai main lagi, main-main dah terus lawan dengan orang yang dah training gila babi lama punya kan. So macam kalau kita tak ada division tu, nanti dah akan jadi the same punya things lah. Benda yang sama juga akan jadi sebenarnya. Last budak baru nak up, kena pijak, storm down. So tak guna juga. Apa namanya, tapi Saifuddin Cup tu actually still dia punya thrill factor tu agak nice lah bagi aku. Sebab macam memang teorinya everyone has a chance kan. So macam waktu awal-awal tu memang everyone was hyped about it lah. Sebab semua orang tu fikir semua agak hype lah. Tapi tambah pula. Tapi itulah. Sorry, bukan satu, ada dua rupanya. Betul lah, tahun ni double kan. Dia lepas ni going for treble lah bro. Gila. Itulah Saifuddin Cup kan. Okay, so tapi memang betul. Waktu awal tu memang hype. Betul. Waktu awal, especially teams in Division 2 and Division 3, mentality dia memang kita dapat lawan dengan team Division 1 kan. Itu the point actually sebenarnya kenapa buat Saifuddin Cup tu kan. Kau nak bagi exposure, because bukan semua orang, susah sebenarnya nak naik tu division yang lagi atas. Even daripada Division 3 nak naik Division 2 pun susah juga sebenarnya. Betul. Kena banyak berdoa, team banyak tak hantar. So macam Saifuddin Cup kau boleh ada chance nak taste macam mana kau play against another punya division lah basically. So macam Division 1 punya player pun ada peluang macam mana nak main lawan against Division 3 punya player kan, vice versa. Itu aku tak tahu apa benefit dia lah. Like practice menapa orang. Okay, basically aku rasa kita cakap banyak sangat ni over ni. So aku just nak wrap up guys, kalau ada apa-apa any suggestion ataupun kalau korang rasa korang ada banyak benda nak cakap, tak puas hati ke kan, boleh je join kita orang punya show. Just hit me up on Facebook Mislan Pemain Bola Keranjang, ataupun email aku pemainbolakeranjang@hotmail.com. Okay, PG, last word. Sebagai penutup, in summary, aku sebenarnya aku sayang dekat basketball league kat Malaysia, dan sebab sayang itulah aku rasa marah bila kadang-kadang certain things don't happen and don't develop. Gua emo sikit lebih. Memang faham lah, siapa-siapa yang sayang sesuatu benda dia akan faham lah rasa marah tu kan. What I'm trying to say is semua yang kita orang cakap ni sebab kita orang sayang dekat league, kita orang sayang dekat scene basketball ni. So janganlah anggap kita ni nak try to jadi negatif ke, nak marah-marah orang ke apa ke. Jangan terasa. Kita orang cakap pun ni sembang-sembang borak jamban ni kan. Borak jamban. #borak jamban. Cerita kedai kopi. Lagi apa lagi? Okay, that's it. Okay guys, see you. Right, ciao. Okay, ciao. Confirm nak berjuang, aku takkan gentar. Confirm bak-bak datang bila budak cabar. Confident tak bersembang, bukan niat hati nak megah.